Wah, Putri tuh. Sama siapa tuh, Jak? Ah, cowoknya kali ini. Woi, ganteng doang lu nurunin cewek depan gang. Ngomong apa lu tadi? Kagak, Put. Daripada lu gondrong doang kagak masuk penjara. Gue tuh cewek, emang kata gue cowok apaan? Woi, cewek no. No, cewek no, cakep betul nih. Neng, lopnya dong. Wah, ganteng doang lu. Nganter cewek depan gang. Kurang kenceng. Woi, ganteng doang lu nganter cewek depan gang. Jangan lihat ke kamera. Udah bagus-bagus tapi lihat ke kamera. Gak lupa. Ngomong apa lu tadi? Kagak, Put. Ih, ganteng doang. Ngomong apa lu tadi? Kagak, Put. Gondrong doang. Di penjara kagak. Ngomong apa lu tadi? Kagak, Put. Daripada lu gondrong doang di penjara kagak. Action. Ngomong apa lu tadi? Kagak, Put. Daripada lu gondrong doang di penjara kagak. Ngomong apa lu? Oh, taruh dah. Dianya dari duduk. Tadi suruh berdiri. Enggak, maksudnya kalau berdiri dia langsung jambak aja. Oh, Kamera action. ngomong apa lu barusan? Kagak, Put. Daripada lu gondrong doang. Suara. Bilang udah bener. Action. Daripada lu gondrong doang kagak masuk penjara. Duh, emang gue cewek. Ngeliat ke sono. Sono kan? Iya kayak gitu. Ayo. Action. Suwe tuh cewek apaan? Emang gue cowok apaan? Kagak, anjing. Kamera. Masih kentung tau. Ayo, kamera. Action. Suwe tuh cewek, emang gue cowok apaan? Ngondek dong. Gimana? Ngondek, agak ngondek. Ngondek kayak gimana sih? Ngondek kayak cewek, kayak banci. Ngerti enggak? Kayak banci. Kan gini cewek. Iya, kayak gitu. Action. Ya, lu pada ngomong. Diam. Kamera. Action. Belum. Nih, dia belum nimbul di kamera, belum. Nunjukin ke kanan. Action. Udah bareng. Jangan berisik. Action. Iya lu. Action. Action. Nah, lu diem aja, Im. Ayo. Action. Kurang jelas. Neng, locknya dong. Jangan buru-buru. Action. Neng, locknya dong. Action. Tongek agak. Tongek. Action, ayo.
action.